Satu trik ni membuatkan kaki saya dah tak sakit lagi. Siapa yang macam saya? Dulu sebelum tidur mesti sakit kaki. Kita baring, kita lunjuk kaki je, kaki berdenyut-denyut. Kalau isteri tak urut, tak letak minyak panas, susah nak tidur. Anda kena dengar video ni. Jadi dulu saya selalu salahkan kasut lah, salahkan selipar lah, salahkan macam-macam. Tapi rupa-rupanya sebab saya terlalu berat. Dulu berat saya 90 kg. Jadi saya punya kaki mudah sangat sakit, lutut senang sangat sakit. Dan kalau tak urut malam memang tak boleh tidur. Tapi lepas saya berubah, saya mula berlari slow-slow. Alhamdulillah sekarang boleh berlari laju sikit. Dan berat pun dah turun lebih 16 kg. Alhamdulillah saya punya sakit kaki hilang. Bukan itu saja, kaki pun makin kuat dan makin sihat. So kalau anda ada masalah ni, mungkin salah satunya adalah berat badan anda sendiri dan juga kaki anda yang tak cukup kuat. Jadi dengan berlari, kita boleh bukan saja turunkan berat badan tapi juga boleh bina kekuatan kaki kita. Dan anda juga boleh tambah exercise lain untuk bina kekuatan kaki macam skipping, hiking ataupun squat. Janji buat.